Sonko aroiga ate ona tigo step aside ate uria angika maundu mothe ma gucaina ari governor no acaine gwikira maundu ngatheti-ini ya thirikari ona no operate kuma mawabici ma sub county oro wigi watho uyu wa Mumbi Ngugi wa mundu ambe ereke ta tutaurire hasa ni watho ora ungi wa ndandura uratwira atia no rera atia governor ucio thegio muno bwana Njogu jambe njoke ikinya rimwe tuthutha nyambe njuge atiriri ruling ino ya Justice Mumbi Ngugi ni nyenda kwamba go put into context yarutirwo cira-ini wa governor wa Kuria Samburu tagwo Moses Lenol Kulal na njuge atiri hindi iria tondu ngwicira wari governor amongaria mbere aguthuthurio no horo wa ungumania ri athi kuri igoti ria thi otoria Sonko atwaritwo ri igoti rikiruta kira twitaga bail terms kana uria rikumurekereria na terms iria ciho ni imwe ya terms iria ciatwikite ni riri ati ndagacoke ofici-ini tondu igoti rirona atiriri ni ringi consider crime scene ni kuo wicio kana mahitia maria marerori ni kuo mekire atia mekirwo no nake governor wake ya kuiganira agire igoti nene ni kuo riu athire before Justice Mumbi Ngugi akiuga ati watho wa kuga ati ni agirio gukinya ofici-ini ti mwega nake Justice Mumbi Ngugi akiruta ruling ene muno na njuge atiriri actually ona argument iria yari hori he watho twitaga Anti Corruption and Economic Crimes Act ungirira gicunji gia 62 62 section 6 yuga atiriri ati horo wa gususpendwo tondu ku step aside is in essence suspension yuga atiriri ni gitirite andu aria njira yao ya kuheria ofici-ini eheanitwo na mawatho mangi kana ta katiba-ini na njuge uguo niki ndagweta ni undu wake ungirira gicunji kia section 180 article 181 na article 182 ya katiba ni heanite mutaratara uria governor angeherio ofici-ini kana giti kia governor kingikorwo kiri utheri na hau niho governor uyu arugamagira akiuga atiriri ino section 62(6) of the Anti-Corruption and Economic Crime Act ni ugite uria ni ndeta governor jagwo ni kweherio na ni ngitiritwo na section hiyo ya watho no nake Justice Mumbi Ngugi akiuga atiri ati aca gicunji giki kia watho ni unconstitutional kana ni mugaru na katiba tondu kuga atiriri andu akenya magithondeka katiba ri matingia kuigwa ati makienda ati we ni urekwirwo no horo wa wici no ona wekwirwo ri ugacoka ofici-ini ati wira waku no uthie bao-ini urugame ucoke witike thitango ucoke andu makauga atiriri ona hikiri witagwo public confidence ati wananchi ri matigukorwo maiganire nawe tondu were ukirwo wiritwo uyite mabilioni ma mbeca tukuone haria we no wiruga hi nituguhuthira mbia ingi cia gwaka ki so ngwiciria Justice Mumbi Ngugi aki apply a purposive approach na interpretation ya katiba so section ino ikideclare unconstitutional ni gwenda twambirie hau nigetha tugerie go put into context so njuge atiriri Justice Mumbi Ngugi uga atiriri one he said that wagirwo ni gukorwo step aside na njuge hena ga confusion kanini kana hena handu watho utari na clarity na hereni gwiciria tungithie ni kugeria gucenjia watho ni handu tukwenda turone riu guo ni undu wake undu wa mbere ri hindi iria governor eherie ri is just stepping aside giti kiu kia governor gitiri utheri in actual fact ri tau governor ucio wa Samburu Lenol Kulal na governor wa Kuria Kiambu Waititu na governor Sonko matiehereire giti kia governor tondu riri ugira article 181 ni very clear uria governor angeherio wa mbere akorwo ni aguru impeachment wa keri akorwo ni acirithio taru macira ma meungumania cira uthire no hukioho gikirite mieri 12 hindi akorwo eherete kana akiresign eherie kana maundu ta mau so those are the constitutional kiwatho uguo niguo governor angeherera giti giti gikorwo ki utheri kiretetaga vacancy area article 182 na hiyo ndiona confusion ni riri tauna no nguhe ngireka ona Kuria Kiambu kuma hindi ria governor Waititu achanjirwo ri akiriwe heri office kana step aside kana agi suspend uguo tukugaga no umenye ono miario ria governor hena to an extent his right akiuga ati no we governor how getikania na 100% no we he has the constitutional mandate as the governor of the county hindi iria tari hono ngira no ureta gicigo kia 179 kia article 179 of the constitution ni uga atiriri hindi iria governor tari hori munini wake no act no arugamire kwa ihinda giturwa kiu nona guwatho gacoka kauga atiriri ati he mawira maria deputy governor atangiruta ta mambere ndangiandika mundu wa keri ndangifuta mundu
taru no rikane hindi governor deputy governor Nyoro ageretie gwika ugaruruku office-ini ya I think the finance whatever department no thikuri agina central bank kiuga acha ithuĩ mũndũ ya to recognize it no ni governor na kona hau niho ngukwira Njogu tukiambiri ati ni turienda tukorwo no horo wa watho tuge atiriri taru ngejuria ta kuria Kiambu ni ugwite ngina MCAs makiuga ati kuma inde governor waiti twerirwo eheria office operations ta county ni irugamite right ati tuhe maundu maria deputy governor Nyoro atangika uguo ndakwira taru unangiona mundu ndaruta wira ri ndangifuta mundu na hakoria atiri taru ndongera no igwite taru na governor itu twakiuria atiriri kwirwo ati no suspend from office iri iramini ati one is it the physical office kuga ati ndugekinyie kuria headquarters ya office kana two is it stopping you from exercising the functions cia office hiyo ana guhengerekano ngiona ta ku Kiambu tukite committee ya kwandikana the county service board ndi na quorum ya kuria Kiambu so meaning the county cannot hire kana ingikorwo taru ndigwe makiuga ati ni marenda manathi kana ni marenda andu angi kuruta wira county government yo ndingiruta wira ndingihota gwika ati ndingihota kwandika andu wira so ngeciria if you ask me ungejoria tau hindi no tuna maundu ma BBI no horo wa gucenjia katiba ni horo hihi tukwenda twiciria ati hindi atukuga deputy governor act tumuhe mahinya mau ati kahinda karia governor ate gukorwo ho tumuhe mahinya mau ati no exercise executive authority na hindi governor aricoka amucokerie mahinya mau no uria tuhana thaa ici even the constitution we are in limbo ati na ndire tigira taru no turore horo wa guku Kiambu it's even guku Nairobi ni kuru muno tondu ri wa mbere gutie na deputy governor no anyita na heona hena ndereti ingi ndirathikagia andu makiuga ngoria atiriri ati ona taru governor Son kwangenda kwandika kana ku appoint munini wake ri ena mahinya mu tondu rugo ngugwetire does it mean hindi ya wero yeherie ri ni office tu yeherio kana wero ndoka exercise gina mahinya maria mena office yaku ta governor so geshiria one we may get into a constitutional crisis in this city na mbere twambe twari horo wa matugi ati haria twikorete undu wa mbere governor Son ko ni play a role nene muno gukinya andu haha tondu ungimenya ta ukori ya Nyeri ri umenya tu ena watho wa kuga ati uria deputy governor angi appoint ona katiba ya silent ati hindi ya deputy governor gitari hori ni ata gugithi na mbere no andu magithie igoti riri inene Supreme Court magisik a constitutional interpretation ati kwagwo no guthi atia na igoti inene rikiuga ati hindi iria kati kia deputy governor yakwo gitari na mundu kana giotheri governor aheo hinya wa ku appoint mundu atware kuria county assembly approve acokia mo appoint na governor kuria Nyeri Mutahi Kahiga agika uguo akioya mundu akimu appoint nigetha operations ya county thina mbere kuria Nyeri no go Son kuri ungirora ndahari na wendo ona hanini na tutihota kumenya gitumi niki no tugeigwe ciria go speculate tugerigwe ciria gitumi niki for that long kuma hindi ya Polycarp Igathe eheririe governor Son kundari na interest ya ku appoint munini wake andu maugite maundu maingi muno ati undu wa mbere ni kugeri ku monopolize power katwika ati we niwe kuigi gutina mundu ungi gukorwo ki wanyita andu angi ona ni maruga atiriri ati onekaga uguo ri nigetha kugitira ati hihi ri ndaka togatori gotini tondu andu mekuona atiri mundu tungikimuchanjiri na nuona county uri hana ri kungithi atia you get the point so governor Son ko ena handu atekete horo wega tondu it is very right ati hindi ya igoti ri guthie ruge mutaratara uyu wagereire na nigetha ati county executive ikorwo complete ikona governor na munini wake na CCs yare nominated no ria ndarora ni ndiona haha there will be a constitutional crisis na ngeciria hiyo ndu ria mandu mangika in the interim uthamunite gukiaria maundu maria mangi kuri gwiciria andu mekwenda mambe mathi igoti nene to seek a constitutional interpretation yeah the situation as it is now tondu we may be headed into a constitutional crisis no hena maundu maria mangihira mangikwo nigetha kugeria kunina horo maria hihi tungigicoka twaririria no operate kuma